Nimbula gona karoa ni wase-wase ni nonda betala noa membaleta na vula totokongo na nonda vula na marama. Sena na International Women's Day na singa bakarumbuka ia na vula o mati na Women's History Month. Wambul sarchukani bikim nito doko na bebekani ni sama chukumai na nunggu bata-bata au mara usar bakalebu ni orto sema mai orto na nonto to marama era kilile wena buturara ni kadi baki ena walesi bunga bira na marama enda suritiru chukumai era na mai wase chukuna non ritala noa baletan ko na ngona ni nonda biba kongeti ke na biba kaya longgangata ke bako sibi na buku ni tambani ni daka so talanga weekend baka do sanga talanga ni dando matata tu weekend na laki daka en balni walesi bunga weekend da ronga da chengan do mon right en maliolal ya ni daga me bitala noa sanga mi do tantalen na weekend da meronga en titombu ni non rabuli titombu ni bikaranga rawa ena besina ena be matakalilai se da mode sa rongo tikuna do monra se sa dala ki mode ena kabi sa rongo tikuna na do monra ya da marutaka ni da suritir tungo e bita na marama na loma ni madongo ya kani marau ni se matal tikumengo e dona marama enda kila lebu na dan ena buturara ni kadi pa ki mai biti kapakatal ngaki na bi ki mamingo ya Amerika na radio bulan tua bata na nongo marama kai na ene ono kandavu esalo kandavu o una wuninda kua ya me bukan ngarke ni bala bikim ni nanto bakarong tik mainan nongku bata ena do madana sen mendana rongo da bata mendara ni wara kirkina o irna kana bo er sagi ngoli tik mahe andana reda matang ko indona sere esa bakaro tik tikungo mendana rongo da me bakati ni marama ni kandavu na nonda marama bulani enda na ngoli talanga kene sano kandavu menda na laki ronga da manda na ser toka era do kilatu na wakanda bikima mi kanta untuk kilitu na serengo menima mi national anthem na bula da bunga kima mi soto kina na bisi burbura ena do langati ngana serengo na liwa biau toka oni taka ni na marataka na serengo erto langata tiko na kandavu kwa Viau na toka lau embarawi kei kandavu guerra tu na mangu enandela ni veiva tu aliwa ni singani su na tawase ni ambaki aula kova tu nambara vikomani lutu sombu nakarombo ambolo mai na sereboli oh mai oh la kova koro marau tawayalani Marabundina na wasa-wasa sekabula na kau era nunu na taurabo iwanua na kamanda marau miyamaki au mai no yatu ekandavu yanu ni sautu lutu sobu nakarombo ambolo mai
na yanu yanu mai na saudade. Sarong-rong binakadin na seroya beker mi boso titiku nga di siakan irtola ngata na kanda bukwaya etiko na nonoto YouTube channel na kanda bukwaya ela ngata o inoke mbara bilala iya kana langa tiku na seroya au baka na numalista lo di manta ya bola tau manta na sere totokoya ndakilavi naka na turanga ngo sama iba kadhengu ongas ni buli masi tamani sau ena nona bolana ser totokongo ena bukuna na marama watina umbulo websake ndruan bolokoro na marama ni tabuki mai kandahu totokan dina ena kena sama ikilele utuna serengo endora kambimbi bikenda menda kila oti manda ya bola to manda na serengo ya damaro taka ni sasema maingo na nonda marama bulan itu kai marama bulan sureti o sa buto titiko na dana una buninda ko mende kare ko manda me va bula mata mai bula binaka una Ni bula binaka Dr. T. Bula binaka vikimni kede sara na sema tikumai na program go na bata go ni vitala no ke Dr. T. Kamaruta ki biau na visureti o lubuthi bakaliwe na visureti ngole mai. Paleta ni senga saranga ni tu ena nungu baka nanu ena dona ngona ni kirona me vital no tu wango ki Dr. T. Dina ni sanda du vital no tu nga baka mero ni kambeka babaranda tumbeka na vital no Yengo do tani tale na vital no ka u baka binbina kena baka livi kemni ena visreti baka bula tali tengani vi kemni ke saran na sema tiko mai ne ka vini kua vi kemni talanga ni nageli rongo na ni ruvi tala no ena ngona da banga ni geli rongo da kina baka nui tiko ani ni bula binaka ko baka nui tali tiko na buku ni bulan ko na bula eta baka na numa tiko kena na nantang bula na marama na nantang sasanga na marama ni na bulan ni kede na surete tiko mai Dr. T me ke mami mai viwa sei tiko ani na programo go na bulan go ni rawa ni na dua seru si tolmaka rawa ni na laki baka nga taka me pakatore na kina na bula yan dua pinaka. Yan, dira to va ko sarai binaka binaka vale buna dono binaka vira na sasuri titiko na madongo dusar chinga baka tamba ki dobe ira keda na marama era baka itabe na kali kali baki na walese au baka na numalista tiko na konti buki no program go na baki runon dolu sanga hulu sala ko chungone kapani mbaki na kena baka dortiko na betala no na mona liba au sakin do baka na numalis na bulo machi endo tiko na lau marama do suritira kau rede ni sembernin tua au sureta mai na tambani kakamura kena wale se ono numakin oh mendona mada o kedengo merna sureti tiko mikina o irna nonda marama era kilelevu ena mbuturara ni kakamuraki ena wale si beba kawat kulit ko ya libu nanguna enda ronga tiko na to monra yango sadara visitari mata saranga una romanda nio pakmadal teki ke momante biki mami na no mukoro korni vasu ke na bonua susumeki. Enaka. O iau mai bulia ono kandavu o wasui ravi matukulau. E roni kaya o susungi mai sengai tika mai na nungu susungi sengai tumbutaki mai o tumbutaki saranga mai na koroi. Tumbutaki mai na koro au kalasindua mai o libuli tui na tusara primary school. Kalasindua i o sengai waka bima mato kembang na mbaki sa laka mai na vengi lamba ibi o sa wile ta tungo ibi rawa liu mai o na vengi lamba o meli se na vengi lamba o mbembe o mbe dubi raw ya ngai lamba na mbaki ko kalasindu tiko kinai ko ya sa ngai wabuna na ni tutuki mai suwa o tia sange mai tomani tali na buli na primary school i Vishnudale na vikamuni na kilati ko yan na dona kornibul ni kay dia may Rewanga Vishnudale Primary School o may primary school ikya o tia sangay tuksarani na buli LDS
Form 2, kena Form 4, LDS, yang ona talaga ya kami seng sotini tos vinaka kina na bula seng sotini longa vinaka tu kina na bula vale o kala ni buka talaga inta sana kila tu na mbakini bula tati ko kina na ngona ya o tiao sama nili Form 5 tu I silver grammar Form 5 mai silver grammar sangili vakauti buli na Form 1 I RSMS Ratu Salala Sukona Memorial School o tinga ya yo o tinga nungu pulia sala como eu sabe tiku daka sartunga I valualisi Antina. iyo Isa. na O rito chingona tanyo lamba, numutarang maya. O cyclone na Mbembe na 72, na cyclone Melin 78. 78 iyo na o meli bali Meli. ana tang lampu meli ya Oh. dobi wali takitu ni ni undungo ni undu ya loku ko tu sartu nge upa kasama takatongo dir tu sange tu kaitunga iyo salenga ngona ngone ya sudu ngona ni dangi lapai ko ya na 72 ya iyo kona 78 ya na tangi lampu bebe na mbaki sarangaya kumani kila dengu koskina na vuli may natusara patatani sarangakina va padana kornivuli ke mami dengu tu na vuli na ngone aki tu sange tu kimikini suba sange mito mani tu na vuli suba iyo aya wa kai ni ngona nga sawi tikina na nungu fomo no o sali tiku buda kada ki vali wali si iyo miu kutiken tu lives tale manda ina nungu sege tiku vuli mai o yam do tali takanya na wili bola do tali takana wili bola gay kimni na roni baka sama taka toka ya Dr. Tina ngunea do daka na kenda do wuli na do tura seranga na wasa baka biti na kala sindu ai sindu tiku Yeah. na kala sindu kala sirua o seang mante ni kilai se daka tika na ngunang go si seang ai o te anta do wuli da tuko na bitin dua na bitin rua ai ya tiku bu seranga mi kiau santo tali taka tu na wili bola gay lako bata talanga ke na vesinga lebu do daka tu do na porokaramu tu lako toka ni na recho mi balit kenda nangone o sa sini baka sama taka toko na edha ni kwa na marama na edhi kuna marama kwa do kami tala no me wili tala no tu yani nangona ni wulia ora ni baka sama taka na ruto toko beka na tini na kaloko na viva taka ke mo misalnya do may dami nande si sagay kem do may baro mo tu na no do tala no to ka ni na maramang goy iya gitu tala no tu yan ako na nunggu baka sama ese nga ni kiko na lo mani classroom na nunggu baka sama sa diri sartu nga na banu tal no takatiko may na maramo ko tal no tik mi ako gaindo matay matang sa talita ka tu na nunggu mo tu na to mo na geken karo no natal no ko bakai ko to sartu nga may bakai no nunggu bakana no we endo labo tu bi ito na buru lebu baka samta ko tal no tako ko na wabu lebu ko na Sydney Harbour Bridge ya tal no tako ko na wabu lebu Amerika ko na tala no ya baka me sa budini raw to ko mikin na biya na banu na ya do ba sianga ni koe ngaya. Ia, mai na nungu tu tali takatoka na wili bola, sale lako na secondary school na nungu tu tali tak na wili bola Dr. T, na kena kaukaua, ni undo chini moku nga, ni umoku na ni sa nanggesa na kakana na nungu sa kem kami sa utura rao do ni bola. Sa utura do na bola, ya o sage do chini moku nga, ni satu ku ni saru tanu wili bola, na variri eva kachiko. Kaya, yo, aruni kai ni sa tiku burato kami kia na nungu talitaka na bosa, na gulida na bosa, na kena I rongo. Dina ni itu tubu take mai Wailea Street mai batuangka. Au kila ni vungo beke muni na siama tiku mengo ni na kila vinaka kia vakai senga mbeka yo ya dona settlement do toka itu dona squatter settlement taravali tunga nangasi kem sali tu kina I na Wailea Street ya me batuanga
Senga suti ni rawa kauro na nukungase, o na senga ni vakavaka ro senga ni bulibinaka. Ia ro sangana non ringo me bibinaka daki na ni tumbula. Gai o tanga e vakavaka koe. Io, e sanangu na Dr. T, ke tu senga ni kila na vasinga liu, na dhambeka ni vasinga liu, sena dhava na vakakavi, e vatu ia na ngutumbu daki mai. Ia, au senga ni na nungu wasieti koe ni ko mbaleta au senga ni vatara na nre ke to lako dhuruma ia na ngona ke to tumbu daki tiu mekina, au senga ni vakatara me alana na nungu rai, ke na nungu ngangandre, ke na nungu sasanga, na nungu imu. Waka tumbu daki mea yo sa do tuko na tunga puzina tunga ibuni alongu. O iau na ia kia, oh sasanga, that's where I'm going. Do vatu ngai anu wakasama. Dina ni senga soti ni kito rawaka, na nungu rai, ni ke mami vengi tori watkira na ni mami tamba na visinga, e senga ni ava tangai kia o iawe. Ia. Sa watu mea na nungu tumbu daki mai. Gai gai lako le form 1 LDS, ia. Kito se primary school tinga o se kalasili matinga, kito sa ronungi tumbu-tumbu ro sa tingo mana lotu LDS, o kito lotu LDS. Na buna wase tiko ni kinango mbaleta ni avakaminge le buke sara, e bakaramba ile butaka na nungu kona rai se na ngangandri o sa buthi na toka meia. Ke wakabi ke munina ke la tiko na lotu LDS, ya se ngone sar na ngone ai. O ke la ge ava tiko mbeka ni piti na late 60s, tika dio bit sangabulu early 70s. So na ngone a, wakani kena titi baki na lotu, na kornibuli talengai LDS, e levo e ralako ani valangi, Amerika, Australia, New Zealand. Kito sengi teko buli lotu kito. Dr. T euro ni ndambi tu vago, ono ke vasa rava tu, kota sartunga na nungu wakanana na nungu rongoda tu na nonravosa. So I've always had that love for language. Durongoda tu ni na nona da buta into na marama na vosa vavalangi. Sa leila ko tiku kia na vosa vavalangi na nungu bulida nungu talitaka. Au wakasamataka na nona waseo tia na numero vital no tiko ni tuku no koe so mbeka rendo na numa na vosa vakaviti vakame mbedi tu me iyo io ngi baka buri baka sama bia no burungo da ni wasea e kuta me bia na vakanana nu lau banana nu takalistale no gusige tumbu da ke mai ke na kena do malele na longo ke na vosa vavalagi dina ni ke tu senga ni rawaka yo oyo lako me vale o sa te ku vostu vavalagi kela wakambeka na vakanana nu talbenga ko kela ni lunga talbenga vir na ngone me viti e vatali tikumbeka ngona nonra vakanana na ngono ko ni usa vosa vavalagi sana vinaka daki na nungu mbula mai na kina na vono kito tikinango se na ndre kito lako do romatiko maybe English gives them that hope ana kambeka urunika deu valambeka ia sa lako tiko ya usali fomu 5 i suvagrama gele fomu ono i kila LDS senga kina na sinibulidi kina na vosa vaviti ia au gele fomu ono i ratusukuna gai dona doni toga sinibuli agone anta betal ngakina dona lesoni na FSLC na vosa vaviti so o master sam ina nungu gili fomone ava kami sangili malele kina na longu na buli na vosa vakaviti all those time iyo kosar ngaya nangono sangili vitarungi kina na FSLC o sa weting abang gono gote tini pepa na nungu vakasama sa au sar teku bangara daka iyo dina ni do tali takatu na longo na buli me buli tanaka. But I knew at that time ni o ngandra me uli daka mbaleta ro tumbu ro na sinra ni somarano ro na sengani kla sengani na so tabi rawa ninda sangone leo na kai ngandra ba no bula ba ngone leo na sengani kila na sengani rawa ni ro so tabi no tumbu sabi na ka kino mo sali daka ko sana daka tikoro ni gilak tal muli yo
Au nge utinga ni nungu pepa ni FSLC sa lako nungu iwala ni Kerakadaka na Daily Post na Fiji Times na Waliwalesi Fiji Broadcasting ke na Communications Fiji Limited au sa takawangana nungu iwala ni Kerakadaka endo na kaya au kilani buke o kina bakali nungu do tali takana wasama walangi na bulida na wasai nakawangana nungu application Sengat, uting ando na madaw na nung bako tanong gawale asar tong giriani na FM96. To sa giriani Tena. mo sa lako myo orto vangarati korto endo meli receptionist. Kona receptionist nga sa nunggu kalau sar tingai ani sa teko sar tingai na nunggu tos yani kena buturara ni kat baki. Oso tia sa liu tang na nunggu. Saya nggak tahu kasaranga. O marota na numu sema ya na vikala weso na numu mata bubale na rendre ula ku rumah. O saya ni banta kana rendre ya me wakatawa ta kana numu sasanga ni bono mo na laki atau. Indo tal na taro wakasa mu taronga. Dine ni o sali bita na numu pola ker. Ya mo ti kumante dola daka untuk tanra mo nalaki daka na ngono sengai tiga bubuli mikina na secondary school waka ili kelas ono ngara totar meso una Iyo. na daka mo ngara mo na mo na le daka mo ti ko into Iyo, atu nunggu bakasa ba niyo yung nali miuli loya nanto na gona. tina Kwesar nga ya. O nali loya nanto na gona. Batam bekan yung do talita ka na kila ninda na vosa na wulida na ka mongay bakarorongo mongay o bakasa mataka. Mo soma bakadava na simualia bakadava na lega na matagali ya do tu nunggu bakasama o na utingo sa nali o nali wuli loya. Tunga nunggu bakasama ya. Yo. isa to to kasaranga le to to patana na viwo seti ko litia do ngunu to to kan ni chiko na baka na nanu iya au Itali bia we na no mutuku dan yoli daka na tambana ni torombe kala teleboni se mo baka bula berna ya o sali lako sara tampan kadi bak daru te mo matanga na no musadi kita mo lakukan na interview laka wada ka bata no baka bakara bula tinay Matayas Vinaka valevu. O teko vo na receptionist o kila ke bakain dua e bakarorongo tiko mai segele ronga da vital nongo o asampu daka o ti va doni tur taliboni se receptionist kemni na kila na kake de adu tu lama ya na kake de adu tu na lama ni kambani na bisinisi na non tu imbula ya dua o irna daka ko iluri orang tuba ko kila tu iluri mama o kila vinaka tu e ko Koea, io donongu manindia tiko nongo nea o Michelle Khan, dona marama, Michelle Khan. O koea, e senga ni, waka vinivina ka vi koea, baleto koea, senga ni rawa, waka mindo no nonsense tu, na bosuru ni tukuna. So, ge waka samtangar, do waka samtang mintu e sege la koea ni, o sege biu buliani, do mama dua. Do mama dua, Mosa biu buliani singeli no mateni vakavaka mongeli sotava então na mboso vai do kakuli tu rani kani kakuli ya no na kakuli do vossa te que au e o que au vakali o ninguém mai rele suva tali na ngona ya do na kano ko vakabini bena ka vikoya but ke vakaya senga ni vaya o sin leva na kau senga ni bulida rau beka na nungu klasa na ngona do ndre na daka ndre na bi maliwai que o sa biu beka ia baleta na ni do bosta tu mai vai on do kila ni ko e lo mani on dinai so I'm this little girl sengi te ku daka ani endi na ni do bosta que au ia alguém do reda do bakila na sona kai do dakava turuni sana ngona do bulia tena ke ko basinga le ko do ge kila kina ni senga ko ka weta ki on dinai e lo mani au e va buli diau ya sange ingati tinga kina nai longo mi tiko ngau daka tiko ia o be wase talanga ke Dr. Tini nanguna kenta sami vakami uka to sai ik sai atunan dono kina no mumbula wana teman-teman lama lagi and then you look back you can get onange reida
Na kakeve a koe sa tuana o titumai. Baleta ni nangono sali tikubu dhaka na receptionist au bulida na kakeve. Koe kuna biti au nandua tambana dhava nga ilo mani wale si. Aura ni nangarava. Ia nanguna ya usenga ni kilava kame so beka na reida bedi tu na dhaka batu tori telefoni. Receptionist. Ia au bulida levo na ka. Gai au wakavinivina ka talenga vi William Parkinson. And whenever I get a chance, although wakaritaka o wakaritaka wa, anong wakavinivina watikina maramana o tina sufidin. Nindalaka ni vaya, ina wakatau saranga vira na lilini vakavaka, na nona toso indua, kina nona senga toso, na nona tumbu indua se senga. Baleta na non rau wakau rau vitumberi, ni rukila rau. Ele wiki mami lako yani, sember bakantu ni ko taka na dona station ni recho se na kakamburaki. So lakania se o segi bullying, bullying au sala ko yani li taka. Elevo na ka ke mami tumberi kina so na ka kali levo na kala like de o bulida baka yana vanua au bulida me kina. Wow, sa totokan din eh. O mami di binaka bi Michelle Khan, dalang lako na ronga da na vitala nongo kero talanga William Parkinson eh dan dudukilatu na kenando ronga tiko na yada na Communications Fiji Limited eh. Da marutaka ni dona kana non rabi gomi. Gai makata pamanda una na no mundo tur telefoni. Gai rawa kada mo sale duru na loma ni rumo ni kadi vai. Roni wase manda na Vika ya velom. Penaka. Penaka wale Dr. T. Ina receptionist go na Stewart Street au sanga meu borrete ngona ke dela ala mor ni rei da mai na vanu e waka un gate kina ia matei mandanga au sala ku tini kya baleta ni eu nga obite no bola ker au bele da ka kya au sere ni kila na bono da bono kina au kila nga ni ana bono via la ku kina ia sa te ku mai au sali receptionist na desi na nindalak da ken vangona kamba na ngona station makao na Stewart Street Eko senangai na receptionist desk kavango ona rei iko as a receptionist iko roni rei dito na kati bakiti ko may lamaya. Gedo lebo nangono gedo yan rambongi. Do kati bakiti ko na bongi o sana bongi o Helen Chandra sana bongi o Tukinidama. Sa may kati bito ko na nambulo Tukinidama. Yo na nongo gedo wakarongo di raw tu Vitala noa o te aki mami geto sukapata na tin karona bongi levo sa geto kutiki mami na lori ke mami litala di vale o sa nungu dongeri di rautiko o te aso nungu mi mo yandra singa na mataka tu santu kati baki toko le noara o rei manasi se alo Aquila Gumi tu tiko o tiko paksho sa oleo sa muleda na matenia tana o rondu aruatiku bat ki mere loma Mamila ke kabar tiko mamila na numa tiko na di kono torangan go kila tiko na no paksha something paksha so nunggu bahasa rabi reto kila na be singa ya usala ko tenyo lida kada ko sange do tuko na tunto na singa o yo na ndabi kya nando na singa o na lakilo maya I don't know how I don't know when o kilanga inando na singa o na ndabi lo maya o tia sato kita ke mai 231 Waimanu Road sato kita ke mai kia na Lulu Parks na kavaliu O Lulu Lulu Parks Oh, vinaka fosi vinaka tine Matayas, vinaka sinate. Iya. o tia sato kita ke na Waimanu Road na station sa ngono sa lako taki kini kia o tia sa wakalile sa sulibia mo sali viliu takitiko na vigara viliu front office manager kind of thing supervisor sali soli toka via iliu kia na ngono sali tampe toka kini kia sa tuk ngai longu o yo sa kena ngono go yo mo sa taka taka te kio kini lama
Navasa gu vakasama. Yo, Eva. o tiasa programs directed tigo kina o Lenora. Kasa programs directed tigo na FM 96 na ngono talaga ya. Se FM 96 tiga kina vat kina na afterang. Se ruti nga na station ye. Yo, dona singa sa tukuno vi Lenora ni oyo sa via audition, mi uli audition mi usali topole amanda mi ukadkadi vaki. Kuna sa request sa dono. Li audition manda usali audition ya mo li uli katona ka mer turong ada nantu momoi. Kaya usali audition sanga itu kono kaya ni tikubu ke mo tikubu ya ni mo sali kadi vaki. Sember tal ni o kadi vaki mena tona banu iko na li tikubu na bongi. Tini karuna kalok na bongi lev na midone na dani shift ya na midon. So tikubu na tin karuna singa lev sukuna lima. Na tin karuna bongi lev sukuna lima na mataka hiyo. Ya serangan na panu sali tikubu kina yo tikubu na FM 96. Kapapalangi boleh ta sember tu kina na VTFM. VTFM. Sangi bidanga na bula na kena sa nunggu sangeli part time usali paka usili buli talitonga na nunggu li kadkadi waktu ya sember sarni tu voko na nunggu kadkadi waki. Sa rongma ini sa nandola na VTFM sa nakatiko na audition membaleta na VTFM sa nandola na station waka VT sang sarang itu nunggu wakasama mi oya umuli kadi waki waka VT mbalato sa kelato nangone akila ngana bibi kibalang itu sak-sakatu na nunggu bosa babalangi na nunggu bosa VT VT. waka rau ka kena bosa babalangi mai na bosa waka VT ya. Pati sartu lakamai sa lakamai o merlo maloma sange lakungonda ni kinokoi meli utaki na VTFM tiko talenga ki na o buli salu saru ge lakamai sange mai kerea o ke bakami o rauni le audition na station baka VT sali audition sara sartu kiriau meu sa dengu na kababalangi meu sa tuki ane na kabaka VT ya. Dona ka ondo baka bulida tu beau na tanto baru ro tu mandangai. Jelas. Sabango ke baka dona ka tu rida beau. Erto tikono tu be baka mbuti beau ni urani libo sa baka biti. Ken bal euro ni rawata. O sama ni laku. Gai kito kalunga to baka libo na ngone ana ngone singi mito ya bukina na VTFM. Baleto kila na buli na kake de kito buli da me kia sang tal dona bono kito na ruli buli da kinai. Itu huli bosa va piti na nomu venga rami na kakeve kena sama itu ya butake na VTFM o kito ngo kito baka kito tau ya butaka mai o huli salu beli uta kito kino mer lama huli salu saronge non ra na programa ya o ke ula mila rau tu non ra vitala no bat ke ula mila ke sawe ula mila takau dia sangke tu mai Vegarabiani o Chikata Mangio, sangue do nongo na bonkeiko, sangue do ni mai keli rantua na dodo nimboni, iyo. O ke la na dodo nimboni na ngonea. O tia sartogi lakoe ani orto nandau merto levi ibu ke tu na sona ngona ke kai na weekend, se sona ngona sen. So be ke tu sen ni rau ni lakoe ni vakavaka, orto sangue lakoe ani. Ia, au maru taka bakali na buli ke tu buli da mai na ngonea, vakasama taka. Dr. Tio, seru wangani kalau, Sosero. que o homem é o wangani sani. Andina. O rau o bitumberi saranga bikito na kati vaki na matangali buli sana bitumberi vakaidur bikito na ngonea. E ava saramantanga na nito na numubosa. Semberteko bu na numubosa na dona singa na ngusumo. Saya mandini kila ni sabu to boleh sesen kona how now Carl Brown kona matanggali baya gitu Dobulina. tumberi mekina iyo mo tabuta na bosa angendo gitu tabuta to kaya how now Carl Brown gay la kona bosa vaka viti mo gay bulida na tuk ninraki ni sanango na langan ina libunangona tuk ninraki langan ni babalangi
oi kumasangi turanga pakaviti. Sakaliwa kumasa pakaviti takai. Ya, nakai lasa kina. Angono singiti kubu kadi bakina singiti kubu kina na VTFM. Orto na talingo sartong gedo be waliti kia. Oi kumakai kumasto na leon India. Gitu maka kita waro ronga kita ronga na leon India bos. Yo embole yo bakalio baku giti yo bakalio mo babe nakataka na nunggu bosa Tadir. bakaviti. Yo. Sa totoo kan Gina, o marota ka naman tuko na maya, nanonoto do maroro tuko ibale. Bata ba na mo sa ding-ding, ano mo sa bimbi me kornibuli, mo sa ambito no bola ker-ker, na ta ba ro tuko na ro ng gase. Do ang bobitalan no? Senga. Nanguna ya. Oya batikera na nongonga sen duotani oro duotana buruburu tukina yon duotana buruburu tukina. Oro ni ka duotok na ngono buto na nongong bulai nangona ya. Koya usasanga mi urawati au. Sa... Yung mo vakaba na kamera yung garavio nga bakatiki au Sa... Nangona ya libo na musinialo ya duotal na vitala noai. Yeah. Oyau ko bakambauta nangona usangi may Wakalubiani kina wakamatu wale o ge wakamuta ni o sange kilani o eu talanga o wa musia na ilondra we. So pain all around. Ya o sange sa sanga tanga ya o sengo eu moto sa tiko nga. Koya senga ni kito vital no taka kina indona karo ge kinda dalanga o sa daka. Sa... Mm. Sa totoo kan Gina, babi ni binaka na no mo, o se na no mo italan no. Na buku ni no mo bita nga ba kay bola na no mo bola kere-kere. O klan ni nalibo ni tumbutu berbarong tu ni kuwa so talangan na itambang ngoner na lirong at nandoro bitalan no. Bimboli, la kawasi mai. Leti kumbeka so na ngone, apakah menanga so sandonia mai na kaya nanalilay. Ikaw niya pala mo nung gubol kerkere. Si Nair, mer mi kerker biyaw. Nakau talita kabi kemuni una. O kota saranga may nung chiki ni beba. O bito pata na nung bola kerker. Kau kota ya ni na nung mureda na kena bola iba na nispepa na tambanan ni takataka. Pinakabali mo una na nung mubi ba ungeti. Na tikina ya. Erotre ni kema mi bulikin. Iya, baka tabi na nung usali takataka. Sabi sa may tampan ni turtel boli kira kali kali baki. Tapos so somba ka ng bola wasa ta. Tamani boleh. Doma tanga ng boleh liya kuya ni sa mata utunga na sa babalangi. Ya, do ng boleh liya kuya. Baleta ni salaka ni vale. Senga soti ni salak tunga na sa babalangi. Hindi na ni rosenga ni buli pinakan na tumbu-tumbu. Ya, mebaka ni oya ruo ngasi biyao. Rona tangani. Dona tangani ngoni biyao. Ngani ko batiki na tadingo ngoni tundu bikito. Wakau ni realisu manambula o yau waka miwa I'm the middle child. Ya waka miwa tutundo nga na libu na ngaunay. So nanito vitala no ay senga sotini ato doko. Yo waka yo na kena koko nga go Dr. T. Do na kena wakarita kingo. So bekar na wakarorong mair na senga ni natura rao na daba uba madala takatigo siya sangati kumi waka madala taka. Kila nyo na waseni ko nangira ni na matata kina vikimuni. Nanguna ni sereki, ni sando sereki na buli, au sando tani di na saranga, ni mosita ni eu sana bitir may nugilala au sana bita may na kurni buli. Mo sereki tungo mo tui vale, baka kila ni ukaya na rendre ni bulai vale, e vaya. So, ia na bosa babalang yan, do nang boleh libu yau, miungge sanga, me may matau, nanungo bosa bakabiti. Pero ni kaya ni o siyang man din na magkasamatak na daw na kaya na bosa bakabiti perfectionist I'm always a perfectionist. So nangono sa lida kada kina sa tukun ni biaw saro ni kada bakabiti ay boleh yaw kaya maka erto sa rida orto into na kao yung mandanga bateke o sinirida tiko kaya ni bali tiko biaw
ona dhaka te ki au, mi ui adhova na vanua orto sambiti au tiko kina na non rito reideo mai orto na iliu mere o Woolley, o William Parkinson, Ngai nangone ando na kai bebu ke vale bu ke mami niko kadhi baki tiko iko na katoni ko tiko tiko ngana tape klako na cassette tape sa tiko nga bango na misin na ngona ke nga iko tambaka kina na mic me ko bosa na kaya sa tiko bu katoni iyo katoni ko na no bosa iyo sange dona la ngai do beauty ko mai nangoni ko diengo kina no kadhi ba ko tora na no mo cassette o li bakrongo diko o ke o li ride ko na dava ko ni baka benakataka you are your best critic ya na ke baka o ko kilantina na dava to dono mo zakava na baka tange tengende to dono me tiko kina na no mo vegaravi na richoe ko ya no kai bibu ke baka lebu ya ndo no bole o ni kai do tanga no bole kila umarutaka ni durvital no takango na nonta bula na marama go bele dona bole o kila na ngone ya ni unge reida ke mami kitonge to vital no kito vital no o ke kila ya ni ya so lila indua kito vital no taka ni o yau o mila e orto na part time o era na dogela ngani na ngone ranga terbikena sani to bikito na full time rani taka Klain do tani nga non rates. Ya, o kito, o sang kito vitala no taka nang do na singa. O torau kina ni ayo lele do na kengui sau. Ya, e tuto bata nga na kakimami dakava. Au reda na ngonea ni balete ni ondo nguma tua taka na nongo daka. Sangi bango. Sini vina kango, it's not fair. Bala tau kila ni o liu tondo nungu daka ya na nungu rai bakate kia we. Lak nga ya ni na promotions na kake de vaya na marketing na kake de daka tu ke baka endu o keri me ke na sisianga I'll just step in and done. Iyo. Ya enge dona mosi levu o bakila na ngona ya Ngai ngono o le bakarita ka kina ngai tukuni ngono mai ya inexperienced au tia o givango o kito kede na main dambi kede o kito kede sember ni kito kade ba ki kede mai e dave dundu kina bango ne sawe bele tabaka ni o ngone tutua na ngone ya o sena ni kilai io so o marota kani o sena ni kilate so mbeka na vanua sena vati ngaya na ngono ngoi Sato sanangona, I hope that it's not happening. Ena. Ina no mokota da ke a gai indo na visau, ina ke misau? Sanga. Sa. Kung beka talangaya na vuna kilava ka endina ni utali taka na taka iyo na ilongwe antu tukuna vio na mother with the sauti ni sa rarao na ilo ni sa mosi e na ndrende mi ku tiko ndona kono mo sulia ke tiko kina na no mo dina iyo na no mo vinaka patiko kila iko senga ni sa tiko rana mo sina mo boy Ena sa. Sa. Toto ko sarang andura kau buli rikia ni o kila ni solilai o senga ni o ngalu bakatiko o laki wasia tala nga ka endara ni bulida na marama so tala nga bir na weka antara barong tiku mengo senga wala nga ni na marama ir tala nga naturanga ni bula binaka marata ka na no mulisia mamai bila mi wanga lebi bula binaka no weka Maria Solomon to bula binaka mena PTFM binaka vale na barong tiku mai tinei mataya sa mayo kalandi marata ka ni rasia matiku mengo ir na weka antara tiku saranga na tampan di kadi ki una na kau bulit saranga kia nio sa tamen dona kandendre misolibi ko na ngala kena koko mola ko le redi boso moliba matal tak bina kata mutukuna mena no mongalu bakati ko nga dina ni sianga ni na bisa uia una ora ni reda de reda wer to na kay muri bak mai erna kay meso tabo na kabina se baga una dina to doko wakanga na no da redi ra wakasama te kir na marama rasango leani era tiko puna mai wakamera dar makamai na sala weekendai o tia o kenta to a certain extent e vatalinga maiana no to tostoso no sava ka ni tu ni sabi na kadake na vikaro sota kaya o ira rangi muri mai
Di na tudok so vakas mta ki mer loma elite au klana maramango bikim ni na barong ti kumai sombe ka bikim ni oni sana rongoda na ya ni maramango sami baka vengo mere ena nona mai baka mau ka ngolen ki ni Islandi au lima rotak sar ni tru keronggali bikile binak sar ni Islandi ena nona laki bingarabiti ko ena Pacifica Festival ala kita kata na Auckland City Council ni se berno na mai baka dieng tona marama ya lo binaka marama do daka Do the Andota Kadaka. marama do daka ena marama na kero na bitala no ena kabingo ni oti na bitalo ke una o ne mai teka teka kimbau o mere loma elit e a kunei koe roa vi Oi. kunei ke ne mai o kalandi e a rongo da talanga na domona ga kadi vi koe me mele kadi kadi ba kena recho ko ani kina Tutoka. umaru taka una na e a dango Helen Chandra o Lenora Ngere Tambua o mere loma Elliot o Ulumila da Kau isa sa may pakadiengo tu kinidama e bondo na kau ana numa na nomwa kadi kadi pakiboli na na tiko tu kinidama una Kila kona vosa babalang do tukuniti ai. Biggest fan. I was his biggest fan. Wakasama taka ni do yan trompong ito kami do kadi kadi bak toko kya koya na varunga tu na sere gaido mama rau to koya tali tak to koya na kadi kadi bak buli saranga bakali mai buana no na bakarau ni kadi kadi baki ke na nona tali taka na nona bingarabi the passion yeah iyo koe dua saranga vira ka pakungeti au that's something I can do ka kwero ni dakava utalangaro ni dakava sedih na sa guys baka na numatiko na turangan go tu kinidama sa may pakadengo na bida na sinasawati baka na numitiko yani na nona mata bumali na nona sa may imbito tu endo na ngoli sala veira na dorobora kay murmai erna kila na yadan go na tu kinidama erna senga ni nguli tabarao na buku ni elona do mamarau do wikau itaki kakere da roni re de wine do endo kilai na kali kali bai e tiku saranga bang e tiku patang na kena moi moi e Gari. do bakame do mangi mangi toko no buku buku na turanga go isa tu kini da ma kima mena siaka ni ngule da biko e na nomu do yalo binaka ka do bika waitaki mena nomu da kada tiku na mena FM 96 ka sa ngole na BTFM Tama sora bika binaka o mono numalisu o asuta Pinaka. Beranga ni pamadale ani se mi utal nota ka ani se mi usoma ni nano minitaro Dr. T. Do talanga na yada vosa tia e votu mai via o nano minitaro ni tukini tiko mengori da votu tiko na yada ratono maramea o ulamila marewai. Tinai mataya se iyo. Ini Ando matais. talanga ka mai bakai tabi talanga na kia na tos tiko mai na VTFM. Kila endo na ka me entantabe vango me da vosa dina di sabe isa wakalevu na kena tosa mai na kakamburaki me adova tiko mai goai io na ngona ya montabe ira ronga da toka mai na tomo mui ronga toka mai na tomo sarangai sanga tu ira merangai wakasa mata tu e wada tu manda na iri kango io kona tomo ni ronga da tu ya na kake de ni ronga da mai na richo na beba kongeti Bikimani oro ni kai na taundaku ni domo ni rongoda tiku ni ai lepo na kai do ya tu. Ia dona maramango ula mila mariwai. Do tu ko e me baka me roni kai botana mai o ko e na ka. Pero ni ki to kai na tikini ni to mbula kede. She was always there. O te ando vida na ngona do kilania me kati ba kitalanga ba lai. Biasa. Na venga rabi talanga ko na tambana ninggito waka talanga kina na news waka itukutuku ya talanga na tambana li venga rabi kina ko so obvia tabutanga ne dana mila bina kavalibu ya musu mangana no muni taro na FM 96 watike na VTFM ya peka na oni vekila na Tau so te uhuli da me kinai.
Dr. T, que bonita ronga ti como tua, e a senga bakanto ni bobuli da kafaka ni dona banua. E lako nga mai na vuli na form 6 nga, sa lako saranga yani, sa lintambe na banua ni Dr. Taliboni, o tia sa gailei tunga na nungu bakasama ni nandona singa ona likat kadibaki. Yo, mai na kadibaki mai na nungu tiko kia, na ka keve o ki latu e na ngonongo me baleta na kena didi vaki e andua na steseni ni richo o vuli da kede mai kia. Na viktiki ni na kena ngada li levu, ngada lalai ni kena didi vaki e na steseni o vuli da kede mai kia. Koe au o kutelista le mataki na nanduru vital noa Dr. T na ka uat kuneni ai. Menda gay lako mai, menda may tiko na dona pano vango. Whether it's physically or mentally, mongay o rai lesu, ke baka iko sa musan dambin dono se mosaya tunan dono na no mula, buat teman baka lama lagi. You just watch on a gay goro, ni kong gay o rita listale, o koe baka ruta ki iko tumena vika kede ambalet koe kilako na vanui kuna min katova. Na vanua, e sa baka ruta ktu koe, ya na nomo. Na nungu me kena mai tau ia vungo na Radio Mbula Dova te teko na tinikawhio na 2019 O tingana kena vidangana bula sa COVID. Dr. T o kila e so beka risanga ni kila to ia bubada na Radio Mbula Dova tai. Senga vakantua ni tu na nungu vakanana no ni nandua na ngauna e na maindua na Radio Mbula Dova ta. Io nangona sa me tika bukina ona ge tal no taka na kena tikubu yo. Nangona sa me tikubu kina ge lako na nungu bakasa me lesu batale nangona usa le daka kina na Mbula FM. Ubi tuku ngani o kiro visa o ke tia. Okay, orto to ya bataka me na Mbula FM, ke to ya bataka me na Viti FM. O tia o biu mai o lako mai o me amba ki roi Amerika lesu batale an listale ni Viti na ronondo luka rua. Nunggu gelesi ni au sali lako ina Mbula FM. Gelaka ni aku sa tiko na Viti FM so kero vesa we iyo. Dono ngono sali tiko na Mbula FM sa ke tarung ibi ono ngone ava kami singi vo talenga mekina na internet. Sa ke daka mai na website, sa ke view ke nito profile, sa ke dono taru tarung iau e tarung ibi au. Ibi madana vano iku ridi ko kina when it comes to radio, where do you see yourself in the near future? Nanunggu pakasama baleta nangonea nanunggu satu lius taliani na o lius taliani uli vaka tali na Mbula FM. The passion, Sanga itu kuno ya, nunggu singa, I'll be a CEO of a radio station. Santian. Latu nanunggu kona profile nangona ya. Au senga ni kilana ive nangona dava, au kilanga yana ni nandona singa, I'll be a CEO of a radio station. Yeah. Nanguna sami na kena may toya na Radio Mbula Dova to Dr. T. Sianga ni dona kami wala ko mi wawangarai. E baka ikaw nga may, gibiu nga may. Sasoli nga may, sagi ito kunyo ko mo sali mo takabang go. Tanakago e ngan review ko mo li takaba. Or to man nga nakutiyo ikiar to vital nota kami usali to yo butaka. Or to kay to nga samo or to senga tu bakan do ni kila ni ondo daka tu mai na ondo kadi waki mai viti. Not the slightest idea. Nagunu salinda bikini kya salito so tiko sangay botulis tali mai via na kawatukuna. Ya na vika e osame ambaki vida tongo sami bala utokano tokango Amerika. Au do baka detak tunga na wini logo. Au kila na kalo e baka rauta ki o tiko ngoi dono manua pa na video kina. Au ngana ngandreva kina mi wala kuduru makede ni nakakede ngo ni berni kili video ikia. Koea na bono sali kena mai didi baki tingo na Radio Mbula Dova ta e senga ni karau. Senga ni karau. So ngona baleta ni so ngona do ngandreva na bebuke. Waka sama tanga ya na kena didi baki ndo na stese ni recho.
Na tambana kede tu kede a, mingi dua nga monge mai titi wakata, monge sanga mo. Me nomu kede sa waka o tara kede tu, vido wata ni sala i ko tara tu na kena titi wakitu ya. E sana ngona o sandu oda, lako wata na taingi, kei do wotu maybe au e tuana vosa do e tukunin dua waka business successful entrepreneur, dona marama i ke marama ni Amerika, i tono koe na ngona saranga ai ko sa do via ngude ki na mo sa kai mo sa me sa ding me sa rutiko na ngona saranga ai vina kat ki na kalumo mo tudake mo lako mo tos tipunga balate ni sobi kenda enda mai dakabatu na kai da dakabatu na vakandurin bisinisi iko sa liado panangona iko sa na vakilau iko ni it's not about the money, it is a high calling. Kono waka sama ya sa gai do tos me waka e wakaungiti tu na visinga. Na kena me didi waki tungo na radio mbula do wata waka o tukuna tiko ni a isenga ni kararawa. E oka tiko me kena na Pacific Islander Task Force, na Ethnic Media Services. Me mbali tiki anda na KVT, me mbali tiki anda na itoke. So, na liu na ngona o sa dubia give up. Onge do waka sama takira kede go. Lagi do hotu tala me na waka sama, this is not about you. Iko senga saranga ni dona kai ki. Iko do ni tabi kon garaba tingo. Na nona tiko na nona ni naki. Tēnā tō. Ya saranga na kai tostuki na na radio mbula do wata. Sabi na ko nakapalipunan na nomo wase mai ai bikim ni na barang tu mai ke ba ni seberan ni orang ota na radio bulan tua bata ni ngole saren na ipolo mata tikina na non roto tangani be ba okla ni lebi kim ni sana kila au mena nga sa ketu si chukumi Hawaii untuk nuku via ka bike do barong mai barong sere orang ota na bitala no endo wase koteli na bakana na no e bosi bike na sa biti biti mai dangai mereda na nona program mo una kerto na nona timi te toka ngwar to chunga Amerika e se mata keda na buru una o diso chima na mdole ni timi ni radio bulan do bat Vinaka valeu. Então na kai to toka kino go. Tagai waka vini vinaka taka na kena sa toso na ngauna. Toso wata kena technology eh. Me tukuna sarama tanga waka do nangonogo ike yau o tupe do life mai na viva noel laku kina. O tia o ke lani a sawa sea ni wakalilai ni sana sea matiko mai. Bitia to ngunu ia ortona ronu kana bulk na kena tos tugo ertu tiko mai viti tena na production na kaked vaya na kena matei lalai matei liliu kede e tiko keda mai viti ke ia na kena rawa tu na technology na ngonongo waka o tukune ani na kai o wakarita ngani o kerkero ni lakongongo sartu taka mai e vasartu ngaya kedo waka samataka na liwa na kampani lele butungo ira na offshore their service offshore iyo so ya to na kau waka vini vina katakina na technology ke waka sianga o sianga ni kilai na di tu waka dava tena saranga e dora tura ke me do rete ko do saranga na do durti ko mai na nam do pro
Wele tadi nunggu internet tao. Dorno siamo listala wa sare di kemuni sa freeze tu. O sa mani ka isa na nunggu maram ka sa mini po sa mai. Awa. O isa on talango isa nimbula binaka. Kaya mi musta tiyan ni tao na nunggu internet. O kila Bola na nero sero baka bita di baka salitaw talikina. Nimbula binakabali mo na siya mamay. Kaya mi musta sar toman talikina na nero bitalan no. Ni tuko na mai kaya ni rongo dara na nero nando mo ikeraw. Binakabali mo. Watarong talikina di na non nando siya mo chuko mayo no mutabali watsun. Watisoni. Iyo. Sa tiku talanga ako sa do vivu ke mai. To viva lasa mitu viva maruta gitu na nona do sando tio sando tu kada bika garo na pagar tu sa seba ki ko tal na may or tu may nasa sa bakara. Isso, vai ser tambua que vai acabar rom chuku mai sangol chuku na kona bakambula vi kemuni kera mi masoti na kera mai tao baglele na nungu mona lima sangkai ya bala talago o marota ni sampai waseti ko una na radio bulan to bata na tambata na nomu tetanda una na radio bulan to bata na bula kinamba kisatungay matandar. Kena kembali bu. Nangon sarangango sa kuya so nangon ni narong ati ko sa do live tinga na tulu na singa. Iya. Dia na ni sa live tinga tulu na singa. Sa elibur sa baka muriti ko mai. Bibu ke baka libu balata ni kila vivi ko na radio bulan do bata nakakede so mi Dr. T. Sayang nito na ka redo ka nga na Vietnam. There's no free lunch So nakakede so mi tiko sa tiko nga go na ituba-tuba men mesa offshore na program mo matanga kondo garab tiko na Vanayawa. Nabi Vanayawa balata ni aron ni lako tiko nga na itukutuko ni Beboli. Endo non boleh o rido tiko beleta ni matai matanga na sere kila ni nangono ko sini iliu na tamata tambu ya ni rongo da na sere na richo nangono ko tamata sabi barong ser sarla ko na YouTube sali sarava na kena videos bukeira nando langa sere beleta ni rarau ilavo talanga kina yo koya baka usenge sanga tiko nandona baka sama taka tiko indona kena muy merani na didi baki tinga kena na radio bulan do bata baka na numa tiko ni sa nandre to kami sana baka tangi tiko ni na sere balete libo na ngona agena copyrights copyrights law tu satu ba gagato taksar to nga na Facebook na lawa ni kena ba tangi taki na sere Kuya so nangono do tinga sa sinirongo tu na sere. Nangono go sa ke sanga to kami wakasama taka nangoni saladava se dambe kami daka merani tos tinga kina na tomani tinga na bingarabi belete ni ukila ni tu eso erosenga ni rawni kila meralak na YouTube rali barongo tu na sere. This is how they get to listen to music na radio bulan do batera rongo na sere na vitala noa apakata nga kina na tukutuk ni beboli do talanga na bole lio bitiko ya o kila o bakila tiko ni na bimbi sini sera tiko ngo sembera sar ni se de kambeka ndio kento tumbe kan itu ke tu senga tuni do turaba kan bimbi na bibi se na binakam beka ni nando tumbi ani na tukutuk ni beboli advertising so ya use sangati ko nga miu wako gitira na bimbi sinisir tigo balata nindina ni bebu kitiko mai na regional Pacific Island Task Force bengarab tiko mai bebu kitiko mai dina ni tiko na Ethnic Media Services ya esang so tinilebo na ilabo me roni
So tava tiko na ngangandre na bingo nai, na kena toso tiko, tana ka ke de so mi tiko, dina ni, so, kila so se lebu bakar na banga rongo tanga bango na Facebook, sarri tanga mai, oi, di bulan do bata. Yeah, there's so much going on behind the scenes. Ko nga tuko na ka ke de so mi. Yeah, sasanga tiko me na website na Gebinaka ni sa lebu tu na apps pakana lebu tu na apps rani varungo talikina rani na biu talangakina na radio bulan dovata ko yani na biu ani vai na bi na apps tu se mentuanga na app ni radio bulan dovata rani na gai walia na lenga yani kana do tinga poko na sere ni ndarungo tu na sere. So that's the goal me na website what kena app mentuanga na app ka sana tiko tale sona programa do waka sama takatu ya vangone ani ka kedenga ni laboi ke waka indua na vinakatu me na do vengara mai na do na programa they have to be paid as well so Nasarang. iyo oh ya Si binak balik. Korto barong cuk me Las Vegas. ah Mutu bule binaka buna kiki mnika na barong tuk mana biasa ya Amerika au ni taka ni rongo binaka tiko ya ni na bio libu ni robi tala noa ke una vuninta kua sombe ka bikem ni taronga tiko saro mi vital no baka na marama rongo ngom belete tiko na vula ni marama na vula o macie na Women's History Month rasuli tiko mai na loma ni madongo na nota marama era baka itabi en buturara ni kali ba kena walesi sa mai tal no oti o litian do ngunu na tenge sa taraba mengo o una buninda kua maro taka ni mai waseti ko no ni tala no ele weekend dage radio ko nga na bula na radio bula to bata e na bula FM e na BTFM e da saka chuko ni kila na non ritala no ni bula o babi ni bina kasaruna na no mu wasema na no mu tatandra ni se ngone leo lai na no mu tumbu tak mai na no mu lama ni bubale sabi ba ko ngeti dina ya sa kana ngono go una ke bakati ko sono mo bosa ngani bi ba ko ngeti be irembe kana tabang ngone lewa era baka rongo chuku masi so tarang ngali tumbu ena buku ni zaka ena tambani kati baka ena recho pinaka valevu tonga na ka undo kaya se manitambana dava it's either you have it or you don't keva ka me tiko na ngangandri kundo tali taka me kunindo na ka me wakatao tiki kia mani Indina ni sonongona indon rakin-rakitan na itostoso. Yeah, na isalua kitu nimbulo ya. Bulat ka pakai sengan inda sota ka na rendre, dana sengan ina lima ruta na binakai. They have to go together. So ngona inda sota ka kina rendre, tu vakinga to sotali. Yando nungu imboli tu ya. It's how you get up. To vaki. Keep moving. Baleta ni Ninda geisudu kede mai satu kede na ka e varuta na kalume nonta. Satu na nona i tutu weekenda ya tua. E bunga weekenda na ka e valolom kina na bula ya ni bunga weekenda nda na senga tu nikila na dawe nona i tutu dina vio na kalu. Mea dawe ngonda na lima tikina. But if you pay attention, ke waka o na kerea e na wakarita ki mai, go na no mo iko. Se mani tambana dawa, se mani panua davo ni le oge tiko kina, se ni sasanga tiko kina, va tiko ana non te tostoso. You just have to pay attention morani kuna reidai. Koe me kaku ni tona ka me wakatao tiki kenda, wakambimbio kenda na marama. Do tuku na indua na marama ni tonga, do tuku no koe, we women, we are the heart of the families. So, and that applies everywhere, eh? Yeah. Nge tukun tinga na turanga ke tu zaka batal tinga go na tambar tale ka ko be gravity na tu no ko au sini dona kabi au ke baka mer marama ke de la ko mai pero zaka men tu bata ke de tu ke me natura ke me ngai we toko ni tonga ni mur because I know women get things done
Pinakavalivu. Totoka wakautia jina sarangai wami ni vinaka wana maramalitonga na nona wasema jina totoka na lomo nindo na pumali don dina na uto di veka ke rea tiko na lomo ni balo ke sarangai na maramai viva kongeti kina na no mai talo no tuni kua una viva kongeti dina na rendre ola ko rumah mai na no susukina ya oseng ni reda na veka ke ya me vala tila titakai na no musa sanga tiko o walanga pati ko na muy bola ni ker mulai taka no mbita kan bol ker ya o sa torisa sa totokan din bina ka pakalibuna na no mu main tampi batu ke yaw na bong bina ka di kuwa o klan ni maramoso sar iyo marutakan ni o talitakan o kau dingkong na no ker sebarangan ni taba tikum baka so na bina ka tampi mo wakabini bina ka baka bayira na buku ni bito ko ni na no mutaka taka mai ke na no mubuli ke na no mutumbu taka mai sakit na ngono guna. Pinakavalivu, levu sarna marama era pakitabi mai kara visusungi mai so au sa kuma tanga ni dabu ada Dr. Tim baletan ti una gai senga ni dabu to so na yada der na gai tora pakatani so too many to name usabe tora ngana ngono binago baka bini binaka ni kina bi komunikede bikenda ken sarana marama na vi na tambana ke dentro vinga ravikina binaka valeu Dr. T na nomuni visureti mendo mi vital noa tamai viva ko geti tikina tamai vita reida kitiko baka viki antana maramai ko talangaya au via visureti tikina viki muni na sema tiko mai na niru vital noa na kabini kuwa na nomuni do sema tiko mai vat ki Dr. T liubunga nga na kenda na program ni Dr. T na vital noa ki Dr. T da rongo do ni ko mai tala noa takitiko vata ronga tiko ko ya na itala noa so au sureti ke muni ningai sema mai ke na radio bulando vata na kabini moni ti mayango ya anda nagai rongo da kina na itala noa na Dr. T o de saramando Dr. T kina vanua e sa mintabi ti kina go baleto go do na marama au kila au sando sagai tubo da kita mai au sando basa rava toka na kena yala sagai do vatu go no go vaka sa Dr. T e sa duan dina na marama to toka na marama go kemnia sa do vinga rabi tigo kina na TV segite ko na TV o tiani le vinga rabi tu na kani museum Fiji museum iya Sorry. Saga ito dami to kung ngor toka. But interesting me nagay rongo na itala noa kay Dr. T and the mother katumay na radio bulado vata. Pinaka makaliw. Sabina ka wala sar una o maratak sar nga na ni rumay bitan no talanga iliu ke litia ada buti chukin na de siruang gani kalo Good. wando ni amnesi ngono bo na nongo sa leki suriti mai mulai takataka na PGTV awa chukin na Fiji Museum na ngona ya o via vale sueta le bikena na barong chuk mai na bimbi ni nonda talita kana bosa baka viti o baka sam taksara ketua li sumai ani anu mai benga ketua li kilkil na ani anu nganga ko sa chukin ngo na hotel li bundo na 5 star na hotel bai tambel sa chuna Royal Davui iya kona ya ina ya anu ya ketua li kilkil kina kunikina na tikini kurna lapita ketua salisar mai benga sa ketua kelser ngamai na ina matini museum dur sarto aku ilang dur to aku ila renga mo aku ila satar sar mo ko berto nani tole di timi eroni kito interview ta kain tua la ko chuk mengo merto membanga melimbi na news na kabin sina da ka chuk na PGTV o Ingrid Liri o Ingrid ko sangai o chi Frank Atuna to lang ni rotuma o tia, eu se vamos sartunga na nongo tam se sembala keli na nongo sala, nongo baba na gambut kakere. Sembera mutanga di wisau. Satu kuna mayor to. Ko serenga na marama mo semua kuila santur tunggu royau. Satu rideu tu mayau sabango yau. Na da mo tarama eu tudo mo baba rau na vital nongo. Kla o bakau kata-kata ki aku ileani. Balat ni satu orang mo ko na salin ni bikile bakau sa kang mo ko.
Nangauro ni tukula rao mena nokto taka mero ngimpio mena news. Ia na nongo le interview teke na mate ni museum na singa usingu le tabrao ai bakala ka talang taka chokolitia na nona laki puna o na lomo ni valilo tu me centenary ai beto to batalanga na nongo laki le bosa tu na mate ni museum na singa takatoni sar nongo ba madal sar to le imbita sare na TV1 me mbio mena news orto se vakauchuka no ya leo sa pasio Ingrid au pas cukup habit au se kan kila una ni orto sa bangkara cukup intu me na le kadi ba ke na talam no program ni bosa habit o Ingrid na pasi ka sa radio ni na screen ni bosa cukup atau sar mo ko o de na mana mori to to kun sar ngona ko cukup mena museum singkat taraba sar tongkir sarayani ibe ya na Fiji museum kana bo na kay wasen sigamonit Toka. Yan dong ana kena preview lay nga do kana preview lilai bikim ni nabarang ti kumai kani bikila na kani talam no tito musar ni sema mai na sigamoni tu na radio bulon do wat cepat mo una Toka. Toka bakawati. Asa dama makisar tanga kina pandu ni binakteani no menro vital no kina tadindaru ya me ni siladi ni otingoy. Iya. ador Binaka valevo. binak valeu saro una buat to Naka. komanda Iya. aka isa naka makaleo bikim ni na sema ti kumai sa me oti ni rovital no ke una puni takua kerbi mo ti ko ni me da buka balilai na ni ruan telefoni wani bosa bosa go sa sema tele ni go ia o ni taka ni marotaka na ni rome bi bosa tiko ke una puni takua na ulu tanga tip ngabi ira na marama era mai bakitabi na tambana ni kadi baki ena walesi ena lomanga ni vida na ngono sa tipo gue matanda enda nang kay bakarongo kina be ne mai tanga da kimbau ena sia masarti ko ko mai Aucklandi mai New Zealandi bina ko bale besar bikem ni na posota na mai bakarongo tiko ena betala nongo ena nanta maru takatiko na madawa ni na bula biket na marama batake na maru take ni International Women's Day no anda singa na marama na singa buka nakabale besar na bubale na sarsau nakabakalebo na bubale na na saan din na tangi betawa do bula binaka na bubale saan din lele besar sa mati kumingo na bubale serubato ele no serubato bula binaka taringo makatalanga kina bubale na mata kimbao bula binaka kula ke kem dona siya mati kumelambasa totoka na bi kawitaki kina no muli siya mamay karla ini na ulu matua binakabali mo na barong may recheli makaloloma siya nga talaga ni ngulera kina o eta toka lo bere ke chone rai kambula meli kingoli bulu binakatadigo nakabali mo na siya mati kumay na flea market may suba kaya makaw ni binakata mo ni bulia sono no mo ni yaya makabiti ni ngolea ni na nona store na marama tadingo o meliki ingoli tiko na na flea market e suba bikim dola siya mati kumi Las Vegas binakabakan lebo selay do bulu binakatalinga may Las Vegas kay MLE Vakaliko nakabakalebo sa tembota mata au sabak mo din bikim ni medyo manango nakatarawa ni mata